sam profesorica Nela Vlahinić-Lenc, voditeljica našeg MBA studija Ekonomija energetskog sektora. Veliko mi je zadovoljstvo što smo i ove godine ponovo održali našu tradicionalnu alumni konferenciju na našem MBA studiju. To je konferencija koja je zapravo namijenjena našim polaznicima i predavačima, a osnovni cilj je da naši polaznici čuju s čime se njihovi kolege bave, da saznaju neke nove stvari, da znaju koji se to projekti sada dešavaju, a također ono što mislim da je za jedan MBA studij izuzetno bitno, da stvorimo i da im ponudimo jednu platformu za poslovno umrežavanje. Evo, ovo je bio jedan puni uspjeh, veliki broj ljudi, svi su izuzetno zadovoljni i drago mi je da smo i ovo odradili onako kako smo planirali, sa vrhunskim gostima koji su potaknuli diskusiju, sa prezentacijama najboljih završnih radova. Jednu stvar bih još naglasila, a to je da mi tradicionalno dodjeljujemo nagradu za najbolji završni rad koji je obranjen tijekom prošle akademske godine i ove godine smo to također napravili. Nagradu je dobila kolegica Martina Biondić. Neću ponavljati cijeli naslov rada, ali rad je bio izvrstan i time naravno također potičemo izvrsnost našeg studija. Evo, mogu izraziti zadovoljstvo sa trećom alumni konferencijom Ekonomije energetskog sektora. Imali smo priliku slušati sjajan panel i sjajne izlagače koji su i studenti i alumni studija, i ovo je jedan rijetki studij koji je zaista interdisciplinaran i transdisciplinaran. U svakom slučaju mislim da u značajnoj mjeri unapređuje i našu znanost i našu praksu. Saša Žiković, drugi voditelj MBA Ekonomije energetskog sektora. Evo, treća alumni konferencija koja je sad postala anualna, ne više bianualna. Iznimno je zadovoljstvo, zbilja se okupila krema energetske zajednice Hrvatske, tako da cilj ovoga je da ljudi zbilja neformalno mogu otvoreno i bez pritiska razmjenjivati svoja mišljenja. Ove godine imamo čak preko 100 sudionika na konferenciji, nikad više, nikad bolje. Evo, zbilja mi je zadovoljstvo da kroz tolike godine, evo već sa 12. godina kreće, okupljamo baš cijelo vrijeme eminentne stručnjake i da ova priča ide dalje. Dobar dan, ja sam Nina Dusper-Sušić iz Hitachi Energya. Nama je izuzetno zadovoljstvo podržavati MBA Ekonomija energetike u sklopu Ekonomskog fakulteta u Rijeci. Smatramo da je ovo savršena prilika i spoj povezivanja akademije i poslovnog svijeta i nadamo se još mnogo godina i puno uspjeha MBA-u.